I wish I for me sounds more cover beam ba Emadek TV so yeah. If I just send the be a music canon ne and your first time I patch on was subscribe am. I know I share now I like it. No di ho dance at you so omra meka Emadek abusan ko na hard or bad ya update bi e koso bi an sabeka. Yes, update bi an na e koso won 10 times ni na. Yes, in sabeka. I wish I for some more koso yes baba some more so koso Ghana. Issues so yes hankwan so na ebe ma waso ante kan sem na ekoso na ye kwakopie mu ewo Tepa senior high school no wa Asante Mantam na osuani baako a waje ntete ewo senior high school hon mama ne kyerese ne kyerche ni bi ye ni mbone a school ni wo ye ne teacher ni no wa chinu anom no minim se aba no wode bo no wode ye de hye kresi num ema kresi no nom hu ni bio se de ba de ye ntumi enkyere sa wo hwe wo screen so ewo TV no so any Facebook hon mu no a akoda no na chi ada moja na hon mo bia ne ko achi nyina so no eye kyerkyere ni o kyerade ewo Tepa senior high school na wa bon osuani baako a wono so waje ntiti hon mo minim de ehokwa ba ye na yase asemisi ye na obi a ono so waje ntiti ewo Tepa senior high school no eda oye old student na asemi esiye ewo nanim pepepe na Kwame wo ho enti se na ono wo ho mu edibini nko ade ye kwa homa no so na ye ne na Kwame akodi nkomo ne abusa no se asemi se na wo ho mu ampampa na de ade e na hye kyekye ne abufo nti otweaba ebridi bradam akwa na sa na no pe da se mu acheba onua TV so na Kwame se wo tie nka ma che ni o ba me Ebusia eguso ehwe se de na Kwame ahoma no ebetom na afa ye ne no edi enkomo abusa no se ensem wa yate se ochechie ni bi o kyade ewo Tepa senior high school no wa Asante Mantam ekeka ko bechem ekwan no ehwo no yesi wachi ni school ni abo no amana chi abia te se eye pebrem menkan a de abo empo ampesie no papa se to eno ho enkomo ne yepese ne na Kwame edi na Kwame so ye old student ewo Tepa senior high school ho na otimi nka ma chi bie mu e ejuso mama hello nana Anyo nana timi kan okay o de ma yentoa yenkomobo no so nana yase abura na teacher ni wo bu osuani na wo ho no mu bi adawro ma ye ka no kora na no pai kirekire mu de ade pa na eba ye nti a unua kuma na chi abia sa no hello bacho mutu nkan bacho na meto nkan pa adawro ma na bi busa se cheche ni ye se wo bu akoda bi o gentete e wo Tepa senior high school no abra abo no ekoso na wo ho no ebi na ye den any kind no mama mo tifo no mahwefo nyina achen e de ba onua TV na de kosi ye nyina ne se na o ti etwa mu ai si na o ti fufuru ye mu na sukuu ya point di SHS week ti SHS week ni mo na abofra baako ayam se opi abonten wanye Exeat nkan ko wanye permission and free the house mistress wo no kwa abonten abia kwa abonten ba ye no na se wabu school ni mra so nti wo se yetwena so na so twin mu na head mistress ye nya abotra ayam se na wo me no wa asem dadaw senso akora na kwaje ne mpena so se obi ni ene se otisi akora yiso a obo akora na chinyina ayese obi o wi ade amede se kan pa na twitwa no na de o ho no na chese aye head mistress no na bu akoda no tie teacher ni be mampo aye house mistress nya head mistress house mistress yeah house mistress our teacher ni o school nim okay na sana school no nhye sitie wo ye old student e wo ho se bia ekobasa akoda bi because senior high school de ekwan one way or the other obetumi adwane abra nkwankwa gi Exeat nti se ekobasa ye chill e wo sa kwan no so a asotwe no sai na sitie e wo ho nanka asotwe wo mne se school ni mra ne de enye se udwane free school mu kwa akura school ni mra ne de se ubuso a under normal circumstances no asotwe tim de ma no ye se bia ye betima ka se ko fie ko fo awofo bla ana se na membra na wo busu ni nti ko tena fie ka kana mesi ye be frɛ ana se ye be ma wadwuma
wo school ni mu say ye adwuma say bia ado ana say twitwe ana say so adwuma bi sa ene school no embra na chezen ke mfama na me fu be ka me hu ye no senka ya me abra say ye mo school ni bia be nka me ni say ye wo ho kwan say madam ana o cheche ni utimi bu school ni to the extent na chi enyina ye say because I was mfonyini na tim say school ni no we ni pakoko na wo hwede na chi na sa bia na papa na tim say madam no we nya botre kura na me hu ye ye nka oba tan dia kura oba ja ne na gu o stress so anka yintwa so hu enso madam ye antimi amfa osi anye oyoma watra boda ma se akula because me ya yenyina betima so yenyina akula no nyi bi tiani die nanso semi asem no course no anya die fata kula Nana asemi da be na siye na esiye nso school for mpanifo eni mensim hon mo mpanifo no da enwasua no adamo be no matu o mate asasemi well asem na siye no asem ni si na otwe etwa mu ya eda asem ni si efiada ya wadani ni fiada so na asem ni siye na abra asem ni siye no school for mpanifo no aye senior house master onu ni tipani ba ko ne kambo mo de abofra no ko Tepa government hospital na omo abofra no je ayarsho ho ama ayarsho ni mu ko doctor na ohu ye ne ye senka oba for the asem out then so organization omo yo agency omo organization nka omo so bibia down then so enye asema enema edikan si first one o school ni which is that senka ya edikan si e ka se wi amfonso na so asema editasi school ni amate za se for ni ni say bo apayo then so futu no mu jimi to mo fo so I think that this is the time I was saying maybe say no ni pe nyina hu na ye kokoboda ho ma obi biala ono de o sin bo so ono de aban mra wa se no ono de ono onye aban ne nya adwen na on de odozi tumi be say nsema ya do pezia ya bra asem ni si ye no school mpanifo no efa akwa de ne ko ayarsabia na nka omo hwese asem no omo be kan school mu hwa na ayekata so mu aso na nso asem ya asem de di sida o suaponi enti akoda no hwe ne mfie a o mfie be sai na owo class 10 ana akoda no hwe ne mfie na owo edunsun dunwotwe nimu edunsun ni dunwotwe entem na akoda no wo na sesi ya no ko sai de mintimi kire se akoda no wo form 1 ana wo form 2 ana se wo form 3 but akola na mu die onka omo betwera afiwe no wonka hu na akura ye ka na asemi oyoba na be ma na sitinem na pomode ho after se ensemi si ye no na mo ne ko hospital se na tibia mu sitie na oyoba na be ma na busuafo na wofo nso wo maka bibia fa asem no ho akwa na tuna tuni oba ne yonko oba ana men kan so ne maame na aye ne sa oba na oba so asa aye ne sa na asem no bae no bitiafo no so bofu hu bebre ya no so ewo ho na mi busa se akoda na busuafo ne maame ne papa o maso asem num se bia mo de ko police station ana we ye fi asem na o mo ka no eno dia me no kasa se CID minti so ma so mo de be ko police station ana si na kaka me tuma kan fa se akwana busuafo yawe e wa asem no ho eno so teacher fo ne no mo ka ho asem sa nana onim se ye de ye pasem ne a kirechire mama Ghana fo ehu we ya wo de abeto wo no sa Facebook kokofе eho ehuru poto pro nti ye pese wo di ya kire mayen bo kire na ko akoda no na busuafo ho ne ehu asem no sai eno mpese o mo ka no ye fie die anase police case bam akoba ne se ma amro be pacho no no o enti die kire na ye hu die be free maba wae Matia mami matia abuzafo hana medumbe ya hana medumosi e wacho so na de bia me kan na your first time I wo hwe Emadek TV ya wa subscribe my why I want like it yes na wa share no what di hu komacho bi so omra me kan ye ho no ba update bi ya nsa be kan yes ni ma bi e koso bi ya nsa be kan ya nsa be kan bi ya e wacho asemi e ba o comment ni sen dia na wo so kan fa ho
yes deɛ na wɔka fa story wɔ yɛ a mede baa yɛ ho asɛm a pɛ sɛ wɔka fa mpa kyerɛ na wɔleave wɔ comment section hɔ ɛde ama yɛ wɔn nso wadwe nkyerɛ no ɛbɛma Emadek atu mpɔn because yɛne mu nyinaa na yɛyɛ adwuma no nti biribi ani a mo leave comment na mo ma yɛ so yɛ asɛnte na deɛ yɛ so yɛnka nkyerɛ nipa no yɛ so aka nkyerɛ no aha na mede mu si make sure sɛ wobɛ subscribe na wahyɛ yes na wa like na wasan so di ho adanse akyerɛ obi sɛ ɔmmra mɛka Emadek abusua kɔ no makra